Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Nasinaw, apanagayal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Noreen? Wana, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudel ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kadaan ti ita di ti baybay. Sana bali. Adda protection ta kudil mo. Sa bagay mo't kiti, ah. Mala, umay ka nga rodan. Intaag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama. Agdigos tayon. Wan iha, sumaruno akto. Inkayulatan. Yurnos bilang dagiti kanan tayo enton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din, ah. Agdigos tan. Tapno ag-enjoy tamatan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang. Ngaman ano saklatan na. Tinapatag, kat adalat tamot pagpirukak. Nga oray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Ano samti adda pagsapulam. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da. Ngamawan mo't panggadanda. Isu anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alang arudan, ingkamot maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahiyam inton bigat. Sige nga rod nanang. Kan oray da kayo mat. Agina na kayo matan. Ay, back to work manan, friend. Wing nga rod. Naimbagkan ka, ah. Taada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gaputama dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gaputa palangguad kan awan modo na. Anya? Apay mo't anak ko ng tikasta. Naibagak ti kasta, gaputa din na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na ide kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosyanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka din nga ron ti professional a tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan at talaga. Dito'y akpay ading walek. Agpwesto akpay laang dito'y. Sana palay ta nasapa pa'y mahit. Sige nga rod, Manong Manuel. Katsyak, mapanak mat itisigod a pagtugtugawak. Sige ading ko. Bareng at dagasat ta diti dalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita iti ospital, no rin iha. Ada ka pa'y langmat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak laang ita dito'y balay. Kaya't ko nga minti makainan na. Apay, ada ka di paramidyo? Awan matkit di iha. Agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital lahat ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaang kakuyog ko, mama. Saan nga min nga agpada ti day off mi kan ni Dina a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan tinapasamak ka na kayo itisigo da kaayan ayat mo? Aklo nak, mama. Marikrik nak pala ti sakit nga impa iti sigod a nobyo. Inayat ko iti pudno. Apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day a lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito eh. Wan nga agpayso iha.
may saabulsak day ta lalaki. Nagmayat ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di, tamakiam-am mo taken kwa na. Ay, inton maminsanton, mama. Nakababain mo't numasingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwana. Mala, si kangarod ti makaamoy ha. Ingka ngarudan, kat mapantanto matan. Ay na, best friend. Agyaman na ka. Tainayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang agsakitan ti bagbagik. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso, itay imawag ka. Friend, kita am na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samot lang abulsat. Apay, kasla mas dao kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Ngam saan mo't gayam? Adamat gayam permanente a pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kurso na dam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo ta? Magustwak laang titimag na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon, intayo mangan. Gaputan na bisinana ka nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga rodan. Sakbay asutilan nakmanan, day to'y best friend ko. Agyaman no rin. Nadaanak mo't langan iti gundawa, tapno makasarita ka. Kanayon kamat kami na makumikom iti trabaho, kas nurse iti ospital. Talaga kastaalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitat manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Amok na ita. Open book ti biyag mo. Isang awan na ilimad kanya. No kasta nga rod, maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardengan nak pa'y lang nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Oh, apay mata na nakabisuot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babbaro. Gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilit at matalipatan din na palabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyo. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod. Diyak lang amin magustuhan ti ugali day nga alan. Agasam, naku nanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala, baybay amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan ang nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya ngay best friend. Si Mardang tamatmanan iti batok day ta lalaki nga kankanta. Apay no makiam-am mo kalaangan kan kuana. Baybay ang naklagta ko man. Nalagaan namin tiriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpinta sa talaga ti timog. Nasaan ka di? Alahunan. Oh my God, Rudan. Inton maminsan doon ti panagdengag ta kadagiti kantana. Amangan naman na daw ta. Makabanog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break ta pa no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy.
Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. Wen takas to yung ngarud ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka. Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse di ti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dahiti ngamin ti kayat ko, friend. Arapaap kung ti agbalin ang nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigata nak. Okay laang kanyak. Kastagayam. Sige nga rod. Umay Inta manganan. Tapno saan ta amala daw nga agsubli iti duty ta. Umakartay ti pustaw ading. Adado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang nga roden. Ha? Saan kayo man kami napaspasali dito eh? Magkawit kayo kita eh. Saan kayo narumurumur pa eh? Pasensyakan kabsat. Nga masapul mi ngamin nga aramidan ti kastoy. Tapno danayon ti matmat gadan mi. Pwede nga raw. Anya mat gadan na kung kunayo mat. Awan tupi panggadan nyo. Iso nga da kayo dito sidewalk nagkankanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon na itatao ading kao. Intakit day. Ang mga no sa anak ang makapagtepel kat ikakaw no. Iso lang arudan tinangdong parkadata. Iso kailangan mati makaungat. Ala, Bel! bayamon, manong. Apay mata nakasjay ti inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsa. Kunak man no nasingpot day ta a tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Ang tanangam lang, ti pan nakisaritam kan ko na. Ang mga numadaksan ka, numadi ti panagawat na iti pan nakisaritam to kan ko na. Nagalasmat gayam ti aramid na. Awan serbi tinangato nga inadal na, gaputa nagalasmat gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Balsit nga ron nanang. Isuan na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan nagawidak. Nakatyamba ak sa tita, nanang. Atoy. Idulin nyo. Pialang adday gatang iti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibaga akto, inton talaga amarigatan akong. Ngam no ita, kabailak pa'y mat ayan na iti basit amat gedak iti pan nakilablabada. Idulin nyo latan da ito'y nanang. Amok an impad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ang mailupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amok, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko mati makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la ko ma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na ko maamatungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat ta dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaan mo ka nasaya at ipampanunutang nga aramidan. Agyaman ak nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman ak manen, nanang. Agyaman ak no rin. Sinango na kita. Naibagarabi, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at mataimay ka ita. Adda na patag nga ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Sumbatam ka rin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin. Nasaya at mataimay ka ita, Alan. Napatag ti ibagakkan ka.
Anya day tano rin. Sumbatang ka din, ti daton ko ngayat. Sumungbat ka kuma. Magagaran ako na makangag nga ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibaga itakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jak inggagara da dyan rin. Paspasali damot kami ni tidalan. Kat nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmuket din ti maysa. Pasensya ka na rin. Sana na maulit. Apay, amamom ka di dagidya at tao? Saan? Ngam amok manwan no saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, jakton ulitan tikas diyang inaramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya, just kidagidya at tao. Isu dakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na ko magurguraan, nga po itikas niyang inaramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la ko ma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat. Pudnumat ngamin asan anasaya at tikas di nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day di at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tingan terabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iji balayo. Nataltalgad tamot laeng no kasta ti aramidan ta. One friend, agawid tan. Anya, kasta ti planom kunam, ading. Ngun manong, iso nga rod akayat ko ti makaornong. Tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nagnga tumatem na itang arapaap mo. Hanggang sa bagay. Adumatkit din agiti customer mo, ading walek. Sigurado adaras ka ang makaurnong no kaskasanaw. Sapay la ko matagas ta, manong. Jak ngamin kayat, akanayon daklatan at agtagibasitan, dagiti daduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba, ading walek. Di ka gimulmulay ti sakit tinakam kanakwada. Pagbalinam kit di akaret, ti kastangar aramidin dakin ka. Ngun manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo karag di abulsa ka di sidewalk. Anya, apay, inan-anuda ka, ta makaungat ka matan kadakwada. Basta makaungat ka nakwada. Ay na pare, sigurado nga adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso akinasarita na ka ni Norin, ako nam. Sana nagadyat at tao ti makagapon tapno mabainanak lang ka Norin. Anya katagkid daw ako ni ti pasensya ka nakwada. Sakit din ti rumukma ka nakwada. Kat, anya nga rin aramidom. Awa na. Sana ba na eh? Hindi naman agaam mo. Ibagagtulatan ang nagkidaw ako ni ti pasensya. Gapo iti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manan ka di ti kinasutil mo. Baypay anak man pare. Siyak ti makam mo.
diskarte ko na ito eh. Diyak namin kaya't ti mapababainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Noren, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad na akagura na ka. Ola, agtugawtan dito eh. Urayan talaktan ayagda dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at dapay music. Wendy na, mangantan sa bay na agawin ta. Jakon maidanon iti balay ti bising ko. Ha? Fred, kita ang tagkangkat ta iti stage da iti restaurant. Tay ka na yun ang malablabasan ta iti sidewalk. Saan ka di? When nga paiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksit iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta timangan. Gapot ang ma-entertain ta kadagiti kanta na. When ah. Friend, inton malpas nga kanta. Makiam-amutan to kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kuana. Naimbag na oras mo? Mabalin ka diti makiabay kan ka dito yung table mo, sir? When nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalin launay napipintas a babalasan. Ang pangasyo, hindi na kumaawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di mi matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kaya't mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kayan pakaragsakak, no kaya't yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay saak abulsek. Madlaw ngamin, nga da mabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbali na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kaya't mi napagayam. Agyaman ak nga ron no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin, may saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Ket sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nakidaw ako ni ti pasensya iti da jabulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasaya at no kasta? Kat sapay la kuma, tadi mo ton ul-ulitan tikas di nga inaramid mo. Wen, nabigla ka lang. Gapota, nakapating nga da kami iti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik day tano rin. Saan na maulit? Husto ka. Sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwana. Apay nakariing kayo pay lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kumananang. At ang amin kabarbaro apagkankanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yun ti pag-ubra, amanak ko. Amangan mo't no makaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaurnong. Kaya't ko amatong pal tinabayagan ng arapaap ko. Ala, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. An nadak ti bagik. Ikarik day ta kada kayo. Ala nga ron, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabi ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak pa'y nanang? Nalpasa ko nanangan. Ala, ingka nga rudon iti silid mo. Agin anakamutan anak ko. Un nanang, katuray da kayo. Ing kayo matan agina na. Anya,
Nakiamamo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiamam mo. Nakipagayam kami pa ikan ko, ana. Awan dakas na ihay. Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo, mama. Kat naragsakak, gaputan na addaanak iti gayam, analaing nga agkanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain ka dagiti umaya sa nga ili. Kaya't ko dayta, mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari rin. Uri sa anak nagtrabaho at talaga takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol at tamat nga trabaho ka, pari Alan. Naglagi pa. Masapol nga imato ng tinegosyo yun. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamim. Kasanon no kumapsuton. Ay na, mapayag pa mapasamak na ita. Kan may sa ado ti kwartami. Sana may boss nga oray sa anak nagtrabaho. Makamu ka. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at mutlaang. No ang mom tiyag trabaho. Tapno saan kanto akasing. Itong dumanon ti panawin. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti makamo. Naira na lang daytoy, Manong Manuel. Urayim laeng. Addan tumot umay nga agpamasahikan ka. Sapay la ko maaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makadu ka mat. Wan matkit di Ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga rod, Manong. Panawan ka pa'y ditoy. Agyaman na ka. Ington sumarunon tumanan. Wan. Awagan kan tumanan. Ito nagpamasahe kami ang pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, diyak kayat. Nagado dita masahista. Diyak kayat nga ayaban na dya tao. Oh, mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasapa ta amapan iti pagnata inton bigak. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Si kakadiday ta? Wan, talaga nalaing ka. Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasin titimag tinapintas abalasa ang akaskan ka. Anya? Si Kamat, rabakan nakmanan. Ha? Saan ka mang rabrabag? Angam, apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan kadwam. Amangan nuan niya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang ang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabii una yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Uy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin. Maksinsin nara kay ti dati abulsak iti kasto arabi. Anya? Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Isong awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Lah, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ha? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan, ititakyag ko. Anya?
Kasta ti imbaga ni Alan. Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao. Ang mga no damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan mama, nagimon laeng, iso akas jay ti imbaga na. Anya, nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon niyo ka ni Alan na jak mo. Awan mama, diyak kaya ti kaskan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumba nga nagimon. Ala, intun bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Inkakit din iti silid mo, tapno makainanakamatan. Wan mama, sige nga Rod. Mapana ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla naga dungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at simangpot ka na nako. Nagalas tinay tagtagainop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Isuan naladaw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mo ngay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko apag kankantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumagag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itaylaan. Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapang ibaga kiti marikrik na kita pari rin. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya? Pasensya kan pare. Ngam saan nakaginom ita? Kaputada trabaho ta intun bigat. Awan parikor iti dayta. Ti kagdalag, ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kaduam. Umay kakit di. Itulod ka ni Jabalayo. Nabartog ka. Jak pa kaya ti agawin. Kahit ko halipatan dagiti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matun. Dadya bulsag. Isukit din siya sa sitgan ni Norin. Ngam jak itulok. Nakalawad kanyak dadya eh. Di ka maawatan, Alan. Apay anay ibagam di kasta. Lagi mo na kamin. Gaputan nakita nga agsasarita na ka ni Norin. Oh, So tinaramit ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsag tam na awanan na ramatan na. anya? Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Dinamag mo kumapay Noon niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon yaman ti pagsasaritaan ra. Basta makapungpungtutak ko na sa bali alalaki ang sarsarita ni Norin. Anya? Kastagayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudon nga agpakpakarabi eh. Delikado. Ang mga numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik, nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang, para kada kayo, kan para iti arapaap ko. Unmat kit di anak ko. Ang madanagan akla ang iti mabali na mapasamak. Ang mga numaisagmak ka. Diyak kaya't ang mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mat anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din, hintay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intun bigat. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawid idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama, ha? Wandi na, talaga ang nagalas ti ugali da dyan nga Alan. Ininutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapu iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y?
Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kwa na. Amangan no mapagsasawak laang. Adto'y ti kape mo, ali kanak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apag kankantaak. Iswan dinak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko at tulbak. Makastra kaklata, oray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Adadapay ita Tada nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak ataw. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan amapmapan ijay restaurant inton rabi Amangan nulib atin nakaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulo ko pare rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na niya mapaspasamak kanya kita. Anya, apay ko mangagpapasol ka. Kat si kamot tinaginom itin nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboram ni Nurin. Idin to ta siyak ti agdat-daton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi. Ngagdat-daton da dya lalaki kan kwa na. Kasla na singad dala ang matitipanag ko na. Anya, ibabawim timbagam pare. Ha? Taorin no angaw lang, jak kayat nga dagdaton ka ni Nurin. Kukwak lang ni Nurin. Unay kan, agpagayam da ko nakmut. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka laang mut kat. Nga mamom, day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pa kay sagmakam. Anya, Unay kan aya, nagalistong agpudot ti ulong. Saan anasaya ati kasta, pare? anya ti ko na mading walek. Kinugtaran na diyang nga alam ti speaker mo isa nadadaal. Huwag nga rod, manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay ay wanak day jay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maramidak. Gaputan alpasan. Patyek, sana kayat dadya alalaki ang makisiningad ka kaninurin. Nalabit nga agimimon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Kaya't agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papaniti speaker na jabulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. O repay gaburak na iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo nakin ko na. Ay, ayatan ka ngamin onay. Diya kayat na makisiningad ka ken ko na. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbeng apagimunam, gapo tawan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang kaniwalek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. Norin, Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kuana? Saan mat siguro mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanya. Agam, agan anad ka matlatay ha.
Amangan kit din no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo, mama. Kasaritak tumatlaang. Ngam saan pa'y nga ita. Talaga nga minanasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik na. Adakan ka day taya. Basta ti makunak ket agan anad ka kuma akanayon. Dito igayam ti pagkankanta ang may tabulsag, pare rin. Talaga ang nailap ti lobo nga. Wan. Dito iti maysa, kadag iti gig na. Adaset na dito'y, basta Miyerkules ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matin ko na ah. Kaslasan na mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na. Agkantapay iti Rabi eh. Nagagat at talaga. Umay ka din, tagorder tan. Sana ba taatao ti pagtatakan tayo ti oras. Parbangonan. Daytoy tirigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi, iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tay barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod kayo di balayo. Sino ka? Kasla daytoy jay lalaki a pagayam ni Norin. Siyak ni Alan, ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawi kan ka. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan, gapo ka rin iti sana nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag, nasaya at intensyon ko. Kat sa pala ko mamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Atoy, pletek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag plete ak, no nagtaksi ak. Saaran pare, idulin mo na ita. Pagpletem ton na ita, iti taksi into naglogan ka. Oh, nalukatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan anad ka iti dalan mo nga agawid. Nawanan yaman na pare. Sa pala ko tagbalinta na singed nga gayam. Dito yung timbagam nga address, Walek. Alda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itadkun kan ka. Sumot lang ag plete ak, no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag pletem to niti taksi da ita, into naglogan ka. Oh, nalukatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan anad kay ti dalan mo nga agawid. Oran yaman na pare. Sa pala ko tagbalinta na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rog-rogi pa lang da ito eh. Agsaga na kakanyak, Walek. Di mo amo na niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pues, nagkamali ka. Sana kaskem ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Ala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nanang. Mabit laeng. Mangipapudutak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na, narigatan ak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawidak. Naimbag man, tadamo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadalit speaker ko apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko nanang. Ngamawan mo't ngamin maparak a taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglugan pa ikan ko ana? Ha? Sige nanang.
Tung palak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pare Alan. Apay ako nam nga intulod mo day di awalik iji balay day di parbangon. Simingpet ka din kan kuana, ha? Anya, sa anak to Apolos sumingpet kan ko na. Adala planok akayat kong ipatungpal. Isama sa po na maalak ti simpatsya na. Anya day ta? Basta, mamam tumot lang. Ngayon saan pa nga ita? Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublitan iti opisina. Ang mga agsubli iti ni mami, kat pungtan na ta, no di ta malpas nagti papaaramid na. Sige nga Rod. Ngam sapay la kuma. Ta saan manin akalukwan ti plan-plan mo nga aramidan. Kaputa ang mga day takid di ti pakaisagma kam. Ay na. Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa dito ay. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga Rodan. Lalaing ang tiagsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Nungket di, nasimpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpet. Kan nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakkan ka. Walet. Ket agyaman nak gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy kasasaad ko. Inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan patag kanyak ti pakapilawam? Ay ayatan ka, ket ikarik asyak ti agbalin amatam. Agyaman ak unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakaka nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damat latta dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Naggasat ka talaga, ading walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kon pasablugan pa Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid anapintas kan baknang tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gaputain tulok ti Diyos ang maipatakder ko dayjay ang mini grocery. At adamanan ang nagarapaapak. Idi inaklunak ni Norin. Kat pulos at jakin pagarup. Amayat nakmot ni Norin. Itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada Norin, Alan. Apay mo tinang kasta ti bagbagam ngay. Kun kunak lang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatyada adwa. Kampay idi. Makisiningidak iti da jabonsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelak da awalek iti imatang ni Norin. Kat no jak maarami da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pare Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan ang binagbagaan ni mami maipapaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. Nonyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil planok, ha? Ah, Naglagi pa, nga da sakit na iti puso.
basol mo, na mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. Anya. O, at iti merienda, no rin. Walek. Agyaman nak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta, makita yung tulatan. Intun makadanon tayo jay. Uray siyak. Jakmat lang ang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayo samot, Nana. Alang arod, ang merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino ti papanan tayo. Anya ti kunam, no riniha? Ada negosyo ni Walik Amini Grocery kan massage clinic? Wan, mama. Naragsakak para kan kwa na. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amuna apasaya atan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat. Dagiti agbalin nga apo ko. Dumtang tulat ta day ta abanag, mama. Ibagbaga ni Walek kanyak day ta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay aser kan mi day ta abanag. Mayat day ta ka panunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apo ko. Anya ka din day tang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikrik nak day ta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-amo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan ko na day jay. Kaya't ko mapanagnakan day tang ibagbagam. Kaya't ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, sumurot ka kanyak tapno may patungpal kon tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, agrubot ka, takuyugan ka. Mapanak na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da di Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Sana kabala ni Walik ti mangipatak dari ti kas di negosyo. No tilang panagmasmasahin na ti trabaho na. Ha? Apay, saan mo ka di anak panunot daytan no rin? Ala, intan, kaya't ko makasarita day ta a sugar mami ni Walek nga ibagbagam. Kat oras ang mapanagnakak, apod no dagiti ibagbagam. Lipatag aminan nga arapaap mi adwa. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni rin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni Norin. Anya? Ay, saan arumbang a pinalubusan nyo ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan, Ren. Binagbaga ak mo ti kayam ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas to ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pud no ang nagbalbaliw di tarato na jay nga alang kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangipananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkadaragtakit ti. Patyag ang maurnos tumit laang ti amin. Saan langan nga kamkamali din di a tao. Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kanino rin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti dayto asiled. Anya ti masapol mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga gawid. Siguradong agdandanagan ita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan da ito eh. Nupod numat laang nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim, tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday siya nga, Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan ta mapasamak day ta? Gaputan nila ang Walek, ti ay ayat, mama.
Ala, agi na nakapay no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan, mama? Nagpakpakaasi ti ina na asaan ako nagdarom. Ngam, sana rumbang tikas jay nga inaramid na. Lusyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan. Agyamanak ta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo ti rupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, Ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dak kon, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalodak. Diyak kaya na mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbayan nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Pakawanan dak ko, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalodak. Diyak kaya ta mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbayan nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas nga inaramid na diyang nga alan kan ka. Love, Jack lakid di mapakawan no bilang laang. Uwan nga ron lang. Ngampatsag, adala tapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di ah. Talaga siguro, nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Nga ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pagnata nga ro diti parke. Kalpasan na. Intanto manan mga iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ana pasama kanyak, love. O sige, agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan. Mababay na tikas yung inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat tiag naed iti bagyo. Saan kamot nga min adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita. Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kanti na na. Wen, inaramid ko na ita. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang lang nga maawatam ida. Kan mapan kamot lang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot lang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro anak kababain, no saan ka mapanagkid daw iti pamakawan kunkwana. Ala, kuyugan kanto ang mapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape-kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Ag day off ak man mo't ita. Inton bigat manan ti panagtrabaho. Ay katwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tas agpaminsan. Adda ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakitaan no asino tagtuktuk to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan. Amangan mat, no napatagtigagara da. Awan samat ti tao diti balay da. Itay pa'y ngagtok-tok-tok ta. Awan mat umay mangilo katitiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Iso asaan da ang mailukat adagos. Oh, daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda ni Walek ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagara yu iti anak ko. Kuha, nana. Adala ko man napatig nga ibagak. No, mabalin. Sige, umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, no.
Awan anyaman na, ana. Ay walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mangalay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Ken, anya ti masapul yo kanyak. Siyak ni Rindel, walik. Tengay may sakadagiti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay? Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Ala na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Kat nagpakuyo ka kinkuha na ita. Gaputa kayat ka makasarita. O manugot ka kadi ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Among, nagdanagak, idinamwak tinapasamak kan ka. Okay, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang aming ni iso ti aklunak. Iso kano ti ayatek asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim ngag idi nagpakpakaasi akken kuana. Uray kas kasano. Adamot lata kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan ti naramid na kan ka. Kat, indarom nyo kuman tapno sigurado adinan ton ulitan. Saanan, friend? Patsya kasan namat siguro nga ulitan di kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin, asaan kami lakoman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidak. Walek. Amok ka na sakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Tanya ko matinamnamaam amariknak. Wen, amok abaknang ka. Ngamsaan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok deta. Ada kita dito Kapata kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang ka deta? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay iti kalabas. Napuno ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Walek. Kat, ato sukatak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtokol idi iti baston ko. Iswa sa anak kapan adagos iti sumaruno a pagkantaak. Aklo na siyak tinangaramid iti dayjay. Isa sukatak. Kat sa pala ko mata mapakawanak. Gapo iti sana nasayaan nga nararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya deta pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kaniwalik. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti ramidam. Pasensyakan pare rin ha. Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya walek. Ay ayat at nino rin. Kat jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidom. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni walek iti biyag nino rin. Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nukasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kunakon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya awalek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Ay, diyak kayat.
Di nakiramraman iti kalukom. Anya ngay best friend. Nakasagana ka ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo ka no. Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malarod, agrobot kan tapno makapantamutan. Sigurado nga agurura yun ni Walek, iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si Kamat Gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Dagas kumaniwalek na namila. Adang amin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay sa restaurant. Anya, kat no saan mo't anagaw-awid dito'y balay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan anagawin iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan diti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawin pa ilang. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan tigayim ko na na. Sa payjak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay nga ingatan. Anya ngatan tinapagtangjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Norain. Warang ammo na ti ayan tigayim ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant ang nagtulagan nyo ako na, Norin. Ay, may saurastan nga gururay dito'y. Jack matarod mo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang tasong bata. Hello, Manuel? Hello, Norain. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko matay bagam ngay lukat na ti cellphone na. Tapno maawagan may. Madanaganan ni Nanamila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Ur-urayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga rulan ti ayan ti kayam ka. Ketnawan mo diti balayda. Kasano harod daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramanang kanyak. Alan, indun ko ang duha ta mabalod. Saan to ang mapasamak dahi ta, pari rin? Agsaka na kakiti. Madamdama lang, makariingan dahi ta nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramidon aya. Kaya't ko ang mapukaw iti dalan ko dahi ta tao. Ngam sana mapasamak dahi ta, no jak aramidan ti kastoy. Ala, omengan, saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana puno na ito eh. Sana maramid ni Walek kanya tikas to eh. Apay, Norin iha. Apay ngagsangsangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kuna naalipatag ka nun. Napukaw ka nun, ti panagayat na kanya. Anya, apay, kasanwa na pasamak day ta. Number na tinag-text, mama. Kuna naakalpasan na mabasag ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatakan kwa na. Kalpasan na. Kastoy lagayam ti aramidan na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanyak. Agkalma ka kumaiha. Masapol ang mapanagnakan tayo day tabanag.
Ito'y na rin. Sabong kan chocolates para kan ka. Sapay ako mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat, di ka madanagan. Saan ka makasi nga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyamanak no rin. Kat, ikarik. Liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya walek. Di mon ipalagip da dya awalek. Gapot manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya, kagurgura mo ni walek. Ngam, apay. Apay a kagurgura mon. Ulitan man timbagam no rin. Kagurgura mo ni walek. Gapoy ti panangikulasay nakin ka. Wan alan. Ngam, baybay amon day abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Ah, sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Kapag amariknak matlangan nga danamnamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin istorya ta ket di. Kat lagi ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ha? Ay, nasutil ka pa ang siyak no rin. Ha? Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Dinakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, naliday lata. Kat ko na naakagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kun kwa na. Diyak matuko da panunutin. No kasano ang napasamak dayjay. Kaslaan da ditay amo napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnikakpay ti atap ko, Dina. Kat sapay la kumata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulong ak. Nakasagana ak atumulong, Manong Manuel. Agyamanak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan. Ken may sa, apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawata kon, no anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga kamkamali na di nga alan. Tano agkibaltang, agbalatag ken kuha na ti madi nga aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, iti pudno anapasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako na makikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidag. No rin, iha. Aging gaita. Saan tayo pa'y nga amutipod no anapasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon kanialan. Barang agtal namot tan ti panunot ko. Barang itikas ta nga aramidag. Mailiw-liwag ko ti sakit amarikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat tiyan ta idikan ni Walek, pare Alan. Ngam, awan mo't apulos makaamam mo kun kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaw di jay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. So nga awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin. Kamaw dyan na. Syakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiyan ka mo, pare. Ngam, makonkonsensya ak, gapo iti kasdi nga inaramid ta.
Saan arumbang akon sinchak ti madi nga ramid mo eh. Adula, amin na kita nga ibagbagam mat. Mawaw ka lang iti arak, so kasta ti bagbagam. So mapantagit din, intag bartag, agrambak ta, pari rin. Agpaiso anak ko. Awan da ka sana pasamakan ka. Sige nga Rod, agawid kan dito'y balay. Diyo pa'y naibagbagang inawagan kayo, nanang. Nga magawid ang tumatlaan. Kat addan to kadwak, nanang. Saan ka ang maawatan anak ko? Apay ang masapol nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanang. Tinapatag, kat awan da ka sa napasamak kanyak. Sige, nanang. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas tagtaltalag? Sige nga Rod anak ko. Agawid kahan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Apay akas lasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla madarder ti pusok. Diyak amuno kasano makaatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay nga mihin nga'y manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama, Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. Norin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. apay nga ada ka ditay din, ha? Kunak man no ada napatag na inasikasom, isasaan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, Norin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanen maangay akasar inton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. Norin, intayo kita ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kita no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawad da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana pod no ti pagpabasol na kanyak no rin. Awan na mo kiti pa nagpukaw ni Walek. Sana siya tinangipan kan kuha na iti pakulod. Pangasim, kasaritom na iti polis. Ibagam apalubusan na kon nga gawid. Masapo la matuloy ti kasarta inton bigat. Diyak ka mo ti sawak, Alan. Diyak maawatan dagiti mapaspasamak. Kuyak no di kan makita. Walik anak ko. Ala, gusto da itan, nanang. Tinapatag, kat nakaawid ako. Wan mat nga may, nana. Yak lang mailadawan tinalao sa kinaragsak ko anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputain lisi nakakadagiti mabalin ang pakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo alugar. Husto kayo, nanang. Impagarup ko pa yung Rod. No di akong makaawid ditoy. Gaputa idida mo. Kat saan da mamati ang mapukpukawak. Agiga nakasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudati ng tulong kanyak. Naimbag nga Rod tay sudati na sarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudati ng tulong kanyak. Tapno magunod ko ti hustisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami nga minan kan kuha na iti pailaeng. Saan nagpatulong at kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkid daw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y ditoy, Norin, iha. Agsarita kayo ka ni Walek. Gaputa ado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyamanak no rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsudin kan ka. No rin. Kaya't nagkadiasidiran, Walek. Diyak aramiden day no rin. Gaputa amok nga agpada tala nga biktima. Nagbali na ka na ruko. Danda
Dani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na. Norin. Saan ta napagsaritaan dahi taabanag? Masapul ang matuloy ang tikalaysa. Anya? Saan? Jakon kaya ti makikalay sa kanialan? Di na kumamot pilitan, Walek. Saan ada kayo kanialan, Norin? No di kat data at duha. Dayta, no kayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Uwan, kayat ko launay, Walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo kanino rin, aning Walek. Wan nga rod, Manong Manuel. Kunak no talaga saan kami nga agkita kanino rin. Gabu iti kas diyan na pasamak. Naimbaga talaga ti Diyos, aning ko. Kan may sa, talaga ada kayo ando ti pare ti tunggal may sa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit ti dayta. Ala, umay ka nga roden. Intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada no rin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantang aruday na. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Awalan kay tibain. Idi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitan ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarumot gayam ti inaramid mo. Isa malungsot kan ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darom kontra kan ka? Anya, Gusto ni Norin Alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtalin at kapay lang ditoy. saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad dito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbay ang nagramid ka itisan ang nasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Wan gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya, Agsingsing pat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak na ito eh. Ala, ingka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama. Sige na, Rod. Panawon kayon dito eh. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryo inton bigat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y nga agriing inton bigat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek, Norin, best friend. Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti idadarayo amin. Nakaragraksak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo, kan makipagragragsak kayo kada kami. congrats ka na kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat. Adyaman unay iti panang dinggegyo, dito'y Ilocano Radio Drama 2026. Manipud iti puso, kayat ko amang Ted iti naunig a panagyaman kada kayo.
Aming nga agtutuloy amang suporta, mang denggeg, ken mang itultuloy iti panagbiag daytoy a kanal. Ammok abusi ti biyag tayo amin, ada trabaho, pamilya, ken adu abanag a pagururayan iti inaldaw. Ngem uray kasta, ada payleng kada kayo ti Mang Ted iti basit at tiempo, tapno dumgay kadagitoy nga istorya. Daytaket na pateg unay kaniyak, no dumgay kayo kadagitoy a radiodrama, mabaling nga uray basit leng aparte iti aldawyo dayta. Ngem kaniyak, dakkel unay abanad dayta. Tunggal panagdenggeg, tunggal minuto nga adpadaad ti istorya. Ket Mang Ted kaniyak iti namnama a dagiti istorya, ket ada payleng ti lugar na iti puso dagiti tattao. Daytoy a kanal ket saan leng a panghaliwliwa. Para kaniyak, daytoy ket maysa a lugar a paggibinggayan, kadagiti rikna ken kapadasan ti biyag. Kadagitoy nga istorya, makitayo dagiti tattao amang parparigat, mangnamnama, mangyayat, ken mangsagsagaba. Kaslamet leng kada tayo amin iti pudno a biyag. Ti kangrunaan a tema ti daytoy a kanal ket ti masakbayan. Daytoy asao ket kayat na asawen ti masakbayan wenno future. Apay nga daytoy ti pinili a tema. Ta iti biyag, amin tayo ket agbiag para iti sumaruno nga aldaw. Agtrabaho tayo itatapno, ada na sayaat a masakbayan. Agadal dagiti ubing tapno na sayaat ti biyag da inton bigat. Ken dagiti nagana ket agsakripisyo. Tapno na sayaat ti pagbiyagan, dagiti anak da iti masakbayan. Isu a kadagitoy nga drama, adu kadagiti istorya ti maipapan iti panagpadas, panagtalek, ken panagtultuloy iti biyag uray no narigat. Kayat ko amang ibaga kadagiti dumgeg a uray kasano ti rigat ita, adalata pangnamnamaan iti masakbayan. Mabalin ano dumgeg kayo iti maysa nga istorya ditoy, maamirisyo ti bagyo kadagiti karakter. Mabalin a maikadua ti ritnayo kadakuada. Mabalin a maipanpanunot kayo maipapan, iti bukodyo a biyag. Daytoy ti kayat ko a mapasamak, adagiti istorya ket saan leng a marikna ti panagaliwliwa, no di ket Mang Ted pay iti inspirasyon, ken panakabalin iti puso. Iti panakaaramid dagitoy a drama, saan anala ka amin. Ada oras a basit leng ti tiempo, ada oras a nakakapuy ti bagi, ken adamet a tiempo a kaslaawan ti mangdenggeg. Ngem tunggal makakitaak iti maysa a like, maysa a komento, wenno maysa a baro a subscriber, nariknak a saanak na agmaymaysa. Isu ano mabalin koma, mangibati kayo man iti komento iti baba ti video. Ibagayo no aniya ti nariknayo maipapan iti istorya. Ibagayo no aniya ti kayatyo a tema nga sumaruno. Tunggal komento ket kasla sarita a direkta, at dumteng kaniya kastagikuwa daytoy a kanal. Keno nagustuhan nyo daytoy a programa, Mang Ted kayo man iti like. Basit leng dayta a pindot, nyem dakkel unay ti tulong na. Mang ipakita dayta a dagiti istorya, ket ada mang ipateg kadakuada. Keno kayatyo pay adumgeg iti ad-adu pay a radiodrama iti masakbayan, di ka malipatan a mag-subscribe iti kanal. Ti panag-subscribe ket kasla panang hibagayo a, kayat ko pay adumgeg iti ad-adu pay nga istorya. Ket dayta ket Mang Ted kaniyak iti dakkel a rag-o ken inspirasyon. Dakkel unay ti kayat ko a mapasamak iti daytoy a kanal iti masakbayan. Kayat ko nga agtultuloy nga agaramid kadagiti istorya a Mang Ted namnama, mangtulong, kadagiti tattao a makaramid iti nasayaat a desisyon iti biyagda, ken mang ipalagip kada tayo amin, asaan tayo nga agmaymaysa kadagiti rigat ti biyag. Gapu kadagiti istorya, mabalin a marikna tayo a dagiti biyag tayo, ket ada koneksyon na kadagiti biyag dagiti sabali. Mabalin a marikna tayo, aada mangawat kada tayo. Saan ko a malipatan nga agyaman kada kayo amin. Dakayo ti Mang Ted iti biyag iti daytoy a kanal. No awan kayo nga agdenggeg, awan met ti rason, tapno maipatuloy dagitoy nga istorya. Isu a manipud iti uneg ti puso. Agyamanak unay kada kayo. Agyamanak iti panaglaan yo iti tiempo. Agyamanak iti panag-like yo.
agyamanak iti komento yo. Ken agyamanak iti panagsubscribe yo. Sapay koma tatunggal panagdenggeg yo ditoy, ket mangted kada kayo iti basit atalna, basit arago, ken basit anamnama para iti masakbayan. Hanggang iti sumaruno nga episodiyo ditoy, Ilocano Radiodrama, 2026. Agyamanak unay kada kayo amin. Aggannad kayo kanayon. Ken sapay koma tatibiyagyo, ket mapno iti bendisyon, ayat, ken namnama.